Naši ručicama, kdo če bi bil tu, kdo je kdo? Meta Danica, Marinka, Vila, Špela, Štefka, Zinka, Fani, Rozika, Lucija, Zdenka, Tamara, Marija, Sonja, Alja, Elizabeta, Vojka, Aga, Maja, Greta, Nuša, Vesta, Doroteja, Marta, Milica, Mateja. Jaz sem Felix iz Popoča, šepni svojimi ime, pa ti prislonim usta vroča, ja podnosek, banaličke, če boš pila tudi med tvoje perutničke. Ines, Lidija, Nataša, Urša, Katja, Vera, Saša, Branka, Julica, Jolanda, Lea, Cveta, Nada, Sandra, Ida, Frida, Katarina, Slava, Monika, Kristina, Klaudija, Irena, Stanka, Zala, Gloria, Ivanka. Jaz sem Felix iz Popoča, šepni svoje ime, pa ti prislonim usta vroča, ja podnosek, banaličke, če boš štela tudi med tvoje perutničke. Miša, Maša, Klara, Mira, Doris, Marica, Elvira, Sanja, Barbara, Rozina, Reza, Zlata, Valentina, Kuri, Munda in Matila, Genoveva, Cila, Hilda, Tia, Zinta, pa Hermina, Rosamunda, Josefina, Esperanza, Cassandra, Magdalena, Olga, Dragomila, Evelina, Leonida, Clementina. Jaz sem Felix iz Popoča, šepni svoje ime, pa ti prislonim usta vroča, ja podnosek, banaličke, če boš štela tudi med tvoje perutničke. Ni eroscena slovenskem, ki bi v sane zacvetela. Ko poprime mojster Felix za inštalacijska dela. Jaz sem Felix iz Popoča, šepni moje ime, pa ti prislonim usta vroča, ja podnosek, banaličke, če boš štela tudi med tvoje perutničke. Mojster Felix iz Popoča, šepni svoje ime, pa ti prislonim usta vroča, ja podnosek, banaličke, če boš štela tudi med tvoje perutničke. Tips. Jaz sem odločena, lahko daš kar nazaj. Najlepša hvala, Špeli. Prisrčno dobrodošli na današnji dogodek, velik dogodek, to je drugo slovensko tekmovanje v smehu. Dogodek medgeneracijskega druženja, širjenja optimizma, promocije zdravja in grajenje nove socialne mreže. Na tem dogodku bi želeli, da tudi vi, dragi obiskovalci, obiskovalke, spoznate nekoga novega prijatelja za smeh. Zato vas prosim, da v vseh teh listkih, ki ste jih dobili na vhodu, za zdaj napišete samo. Zahvaljujem se vsem sponzorjem, ki so nam pomagali ustvariti ta dogodek, kar v teh težkih časih ni bilo lahko, to idejo in ki pomagajo širiti pozitivizem in nekako živimo. Seveda pa je ključni...
gospoda Alberta Nernberga. Albert, I would like to ask you to join me on the stage. Hello, Albert. Nice to meet you. Welcome here in Slovenia. You're as father this kind of competitions, so would you like to tell to the visitors something about from where the idea? The idea comes. Hello. 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 It's a very good question. Where do laughing competitions come from? And they actually come from a strange place. Do you know what the Ultimate Fighting Championship is? Ultimate Fighting Champion, UFC? No, we didn't see it. It's called the UFC. It's where the boxers fight. Ste videli, kako se bojujejo boksari? Ste videli? Ja, ali ne? Videti boks gledamo, ali ne? Malo bi potrebovala vašega odziva. Ja, ja. Before the fights start, and there's sports where people run with balls, and there's sports where people punch each other in the face. In sport, kjer ljudje udarijo drugega v obraz. Tem časom bom pa predstavila našo 3-člansko komisijo. In prvi z leve, pa začnimo pri dami. Mednik Net, psihoterapeutka, ki prihaja iz zavoda Merka, ali mojstra Feniksa, človeka, ki je samouk, ki je v svojem življenju že dosegel ogromno in tudi države, je Igor Pohleven, ki se je prav sebe in mene pa prav še večja prav. Nagrada je obisk v Vid in Pero Show na Pop TV naslednji teden, iPad, računalnik in pa Doktor 24, zavarovanje enoletno, ki ga podarja zavarovalnica. Before we start, I should explain one thing. We have had laughter contests in France, Austria, United States, Canada, and Czech Republic. And I have to say that Slovenians are some of the best laughers we have ever seen, that I have ever seen. They are very good. Thank you, Albert. Very good. Hello. Okay. Da organizira tekmovanje širom po sveta, Avstrija, Češka, Kanada in Francija, in Slovenci smo najboljši smejalci. Kar naprej. Okay, now we should explain this is a sport event, and before every major sporting event, we always do something, which is we always sing the national anthem. So I don't know if... Pred vsakim športom in pred vsakim takšnim tekmovanjem bomo poslušali himno. Stand up. Yeah. Do you have one? If you have sensitive ears, cover your ears. Če imate čutljive ušesa, jih zaprite. Okay, are you ready? Ste pripravljeni? Ja? 1, 2, 3.
Okay, the next laugh. Okay, this is... Very good. Bravo! Okay, 2, 3. To se smejati. Once, but 3 times. 3-krat. 3 times is the craziest. V bistvu se stopnjuje. Izvolite, začnimo z vami. Res ti bo neumnega. Okay. Thank you. Hvala lepa. Evo, Tile. Okay. Imamo... Very good. Whoa. Hvala lepa, bravo. Very good. Ženska v Sloveniji. Mikrofon pa dajte k sebi. Evo. Najbolj smoten človek na svetu. Najlažja ženska na svetu. Bravo, naslednja Carmen. Jaz sem največji hudič. Bravo, Carmen. Med vsemi smešnimi sem najbolj smešen. Bravo. Jaz čuvam največjo skrivnost. Sonja, hvala lepa. Ja, mi drži ga pred usti. On prvič držim pred usti. Wow. Anica. Hvala, dober večer vsem skupaj. Jaz se pa zelo rada smejem. Okay, Yes. now we ask the judges, unfortunately there's one person that will be eliminated, to choose the weakest laugh to eliminate. Izločite le enega stage. Just so we're waiting here. Odločitev je bila zelo težka. Vsi tekmovalci, ki ste se prijavili na to tekmovanje, si zaslužite vse čestitke in zame ste že vsi tako rekoč zmagovalci. To je čisto Ja, mislim, da se vi isto strinjate z mano.
res je težko, ampak tekmovanje. Mi smo se odločili v soglasju z vsemi tremi, da se odločimo za Ano, da izstopa iz prvega kroga. Ana, najlepša hvala, da ste sodelovali, čestitke. Evo, Ana. Okay, are you ready for the next one? Yes. Snorla. Yes, you're allowed to use to talk if you want to say, I forgot my pants, or... Ne sliši se, samo malo vam bom jaz držala. Se sliši. Zakaj se sliši? Ker sem žena največjega ajkulana v Sloveniji. Zakaj se snim? Ker sem žena največjega tajkuna v Sloveniji. V Sloveniji. Bravo. Tako kaj poveš? Smejem se sama sebi. Kako sem smešna. Hvala, Carmen. Mira.
žalostna, smej se. Stopim pred gledalo, pa se pogledam kak sem, pa se smejem sam sebe. Hey, that was very, very good. This contest is called Roast Sexy Laugh. So this is a very... Now it's your turn. Okay, sexiest laughs. Who has got the sexiest laugh? Najbolj
seksi smeh. Koga pa moram zdaj osvojiti? Hot! Hot! Gremo naprej, naslednji. How sexy! Ok, Danica, gremo naprej, naslednji, hitro, hitro. Cate uma parede. Festivalna seks dela, ne? Ampak ne verjamem. Ne verjamem! Boste videli, ko bodo šli v poslo. Kako se doj padlo? Ne čuješ me bo. Hvala lepa, Tone. I need a shower. Bravo. Wow! Brava, Damiana. Ne, tu je boš. Everybody on the stage, Yeah. yes? So we are going to show them a picture.
It is a ridiculous picture, which will make them laugh together. And you can do whatever you want. You can follow. Show you the picture? Ste pripravljeni? Bom pokazal sliko. Okay, so here's the picture. 3, 2, 1, go! 3, 4, zdaj. This will not be easy, but we're going to ask the judges to eliminate one person. The weakest laughing fit. Very good. Yeah. So this is how the duel works. So two people look at each other, like in a fight. We point. Okay. We laugh together, not mean. Laugh together. And then when we say go, we laugh. The person that makes it seem like the other person is funnier, there's more to laugh about them, wins. Ok, kaj bomo naredili? Postavili se bomo 2 in 2. 1, 2, 3, go! And then you, the audience. Okay, time. Wow, very good. Bravo. So who is the winner? Is it Is it 3, 2, 1, duel? Very good. That was very good. Okay.
Wow, very good. Very good. So now, we're going to ask you, the audience, to be really... I think it is... Thank you. This man was a great laugher, a very great laugher. Well done. Okay, next duo. Okay. Time. 3, 2, 1, duo.
the laughing contest is about promoting laughter in all its forms, everywhere. Tekmovanje smehu je promocija smeha v vseh oblikah, vse povsod. Vabimo vse 4 tekmovalce, da ugotovimo, kdo je tisti najboljši v Sloveniji. Tilen! Mira! Carmen! And Bojan! Bojan! I can do it now. Here they are. Okay. And as they laugh more, they run towards each other, they hug. In ko pridete proti sebi, se objamete drug drugemu in se smejite. And now they really laugh. And this is a trigger. Hugging will make you laugh more. Aha, v bistvu objem je sprožilec, da se smejimo še močneje. The couple that laughs start a little bit. Wait. Look at each other. Poglejte se v oči. Smejite se. 3, 2, 1, go. I know that was hard, but that was very good. Okay, now you, the audience, have a tough decision to make. Which couple laughed harder and had more love? Everybody who competes, well done. Yeah. At the beginning we said this would not be easy, and everyone did so well and exceeded our expectations. The contest that will decide who is the best laugher in Slovenia. It is called the Duel on the Ground. You can use the ground. When we laugh really hard, we tend to fall down. But then we say, go, no limit, so. One, 2, 3, go.
Lahko greš tudi na tla, spredaj na tla, predodaj. Carmen! Je Carmen! So before we give the cup, we have 3 prizes to give away. The next prize. Torej, napetost je velika. Komisija se je odločila, tisti bi še mogoče dalj zdržal, ampak ni imel mikrofona, ampak pri vražjem smehu je bil najboljši, to je bil Tilen. This. Woo! En applaus! Tilen. Tilen dobi nagradno tečaj za voditelja čovna in pokal. Čestitam, Tilen. Hvala. Yes. Bravo! Carmen. Carmen bo podelil. Drugo mesto si je zaslužila. Carmen, number 2. Bioresonančno terapijo za 200 evrov, ki jo podarja Diak Center. Aleksandra. Bravo, en applaus. And now, Bojan! Veslav in Slovenija. Najboljši smeh v Sloveniji. Nagrado in pokal bomo podelila naša žirantka Aleksandra Mernik-Merc. Gospod dobi še iPad, računalnik, Bojan, tudi to je za vas, iskrene čestitke. To še ni vse, samo malo da me zakrivam. Gospod dobi še zavarovanje za 1 leto imenovano Doktor 24, ki ga poudarja zavarovalnica Generali in vključuje vse družinske ožje člane. Ne vem, če imate psa tudi. Imel sem ga pa. Izvolite, to je za vas in tole je za vas. Hvala. In še ena stvar, gospod Bojan je vabljen in naslednji teden ga bomo lahko gledali v oddaji Vit in Pero Show na POP TV. Čestitam, bravo! Tako, imamo pa še imeli smo še eno nagradno igro, ki je potekala na Facebooku in na Facebooku čestitam, iskrene čestitke,
Maste noter zanimive stvari, tako zahujšane, čeprav vi ne rabite, ampak boste našli tudi druge stvari. Tako da iskrene čestitke tudi Vanji. The sexiest laugh in Slovenia. Najbolj seksi smeh v Sloveniji. Tudi nagrado pa bo našli, ki je nismo predvideli sicer. Čestitke. Tako da, evo. Congratulations. Thank you. Thank you. Tako. Zaključili smo ta... Pridite, da gremo na avtobus, namreč vsi se postavite za menoj in šli zdaj, se petamo, smo na mestu in vas velika ruka, in se vidimo, prišli zdaj mana ruka, in hitro velika ruka, in piramide, in res piramide, in še piramide. In himna, pajale pajče živo peljal, da hudo bi žalost iz duše pregnal. Brez prave ideje, brez prave smeri, jaz znaš, a novinki so šli. In se pijemo, pozdravljamo, se vozimo! Preko zdrave pa naravno mimo toč,
najprej iskrene čestitke, ste pričakovali tole zmago? Hvala. Ja, ne, nisem pričakoval, ker sem bil čisto nepripravljen. Spontano sem se preko idrega prijavil in sem rekel, kaj bo na koncu bi znal mogoče kaj, ne, in da sem videl, da sem res znal. Čeprav je to res malo sreče, malo pa verjetno tudi spontanost. Ste imeli močne nasprotnike? Ja, bi lahko rekel, ker tile so že kar, mislim, da eno leto nazaj tekmovali. Jaz pa sem še med 14 dnevi komaj izvedel za to tekmovanje. Da sploh smeh obstaja, neka inštitucija pa to neki klub, recimo. Tada sem se postil presenetil in na koncu sem presenečil. Rečite, katera kategorija vam je bila morda najtežja in katera najlažja? Ja, najtežja mi je bila smeh ljubezni. Moram povedati, ker tam pa sem čustven in nekako je težko to zaigrati, ker moraš imeti neko asociacijo. Čeprav sem pri takih novice nisem res moram priznati. Delno. Kaj vam je šlo najlažje? Ja, najlažje mi je šlo mislim, da slovensko povedane. Ampak izvali ste bili prav na koncu. Je to morda zasluga tudi dobre partnerice? Ja, je. Moram reči, da je simpatična in da je bila zelo dobra. Imam pa moče srečo, ker imam veliko kondicije. Ker veliko hodim, delam nekaj tak sandvič, da tudi kondicija je pomembna. Da mi je že malo zmanjkovalo sape. Kaj vas je vodilo k temu, da ste se prijavili? Zelo veselo, premalo smeha me Sloveniji. Mogoče tudi celo svet. Ja, prehrana je tudi zanimiva. Ja, vsega. Gledal sem se nekaj Sloveniji. Samo da hvala Bogu prejele. Hvala Bogu. I feel really good. It was really a great contest. It was very funny. Yes, I think it was better. It was crazier, it was wilder, and there was more kinds of laughs. And it was sexier too. Some suggestion for very next? For people, they should go to the gym, they should do push-ups, jogging, to get ready for for next year. Yeah, you gotta work at it. So can you this year more time for travel around? Yeah, I saw the mountains. So yeah, Slovenia is beautiful. So I really saw more of it this time. Last time I only saw Maribor. So yeah, I really got more of a feeling for Slovenia. And people are very nice. And you see, I'm not joking when I say that Slovenians are good laughers. They really are. I've seen laughers in every part of the world. Slovenians are some of the best. So, you use laughing in Slovenia as going up on As I understand, yes, well, definitely the first laughter contest there was not very many people, maybe 25 people to see. Now it's 10 times as big. It grew by 10 times, so that's fantastic. And we have some organizational things to figure out, but I think that this is a really good idea. This wasn't my idea, that mix of culture, singing, dancing. That's good, because laughter is part of culture, and culture is part of laughter, so it makes sense. why is so important I think that people do laughter workshops, but not everybody wants to go to a workshop. This is like a show, and it's like a sport. It's the same thing as soccer. Laughter should be a sport where I think the man who won was an athlete. He was strong, he had a beautiful laugh, he made everybody laugh. It's a true athlete of laughter. And that's what we're looking for, that we're trying to prove that laughter is a great sport. Yeah, everywhere I go, I find media is very interested. I think because it's funny, it's strange, but it actually is real too. There is something real here, even though it's funny and strange.
is that what I was serious about is the man who won deserved to win. He really was the best, I think. But that all of them were very good. And you saw that the people who made it up higher really had the talent. They had the ability to turn on laughter, and the judging is contagiousness, meaning it's not just that you're loud or you act like you're laughing. The audience has to feel your laugh. The audience can feel those people's laughs. No, not the Canadian Laughing Championships. And we're trying to bring laughing contests more to war zones, like maybe Israel, Palestine, or the Congo. We're trying to bring it to places where people need to laugh. So, next year? I hope so. Yeah, I hope so. Next year in the Slovenian Parliament, we have a laughing contest. Don't forget Olympics. Yes, that's right. We're going to try to get laughter into the Olympics. That's what we're going to try to do. Okay. Če takole v športnem duhu vprašam, zlato vam je za las ušlo, je bila tekma naporna? Ja, res je bila naporna. Torej, nekaj izkušenj ste si nabrali že lansko leto in če primerjate, kako je bilo lani, primerjavi z letos? Letos je bilo dosti težje, so se vsi dobro smejali, ne samo dobro, odlično. Ja, in zagotovo je bila najtežja tekma čisto na koncu in dokaj enakovredna. Ja, res je. Najtežja, čeprav tudi tisti seksi nasmeh je bil tudi težek, pa tisti vraži, to me je tudi lani malo mučilo, ampak je šlo skozi, ne, tako da je bila pa res težavna. Ne vem povedati. Zahtevno, ja. In sicer se dosti smejete? Ja, se rada smejem. Dosti se smejem, se odločim vsako jutro, ko se zbudim, si pomislim, kaj ne se smejem danes, ali bom stavila, ne, bom se smejala, ker bom dosti lepša. Ja, lepo, imate kaj nekaj zaslug na vašem koncu, širite svet na različne načine, kako? Ja, imam svoj klub tudi v Kopru in kar uspešno, tako da se trudim. Sicer imamo obiskovalcev enkrat več, enkrat manj, ker je to brezplačni klub in se težko odločijo. Pridejo enkrat, mogoče dvakrat in potem se jim to ne zdi tako primerno oziroma ne vem, kaj bi rekla, zakaj ne pridejo več, ampak bi mogli, ker je smeh več kot zdravja, tako kot pravimo. Mogoče je zato, ker je brezplačno, danes smo navajeni, da moramo vse to plačati. Ja, res je, tudi to. Mogoče se jim ne zdi obvezno, ker dobijo to, ampak v današnjih časih moramo ponuditi vsaj en tak klub, da bi lahko prišli se smejati tisti, ki imajo depresijo, ki so res bolani, ki rabijo smeh, torej, ki so brez služb, ker s smehom dobijo voljo, energijo in imaš korak za naprej, ne za nazaj smehom. Ja, obljubljali ste avtobus iz vašega konca, ste ga uresničili, koliko vas je uspelo danes? Ja, najprej smo imeli 2 avtobusa rezervirana, potem žal Ljubljana je imela kar veliko število, tako da so se oni zorganizirali sami in tako da smo iz Kopra prišli samo z enim avtobusom. Veseli. Seveda. Letos je ni bilo, ki smo se vsi pripravljali bolj na to tekmovanje, tako da smo vložili svojo energijo trenutri, ampak bo tudi barkica na morju, smeh. Hvala vam. Torej, pismi po nocojšnjem, torej drugem tekmovanju so še sveži, vroči, lahko rečeva. Kakšni pa so vaši občutki? Pravzaprav nekako hiti ne moram zdaj še zbrati skupaj, ker je vse skupaj kar v enem podživljanju. Jaz mislim, da je dogodek uspel. Žal mi je, ker dejansko ljudje ne prepoznajo poslanstva tega dogodka in nekako nimajo niti toliko želje in volje nekaj narediti za sebe, da bi k temu dogodku prišli.
vsaj nekako na ogled kot gledalci. Naredili smo dostopne cene, naredili smo vse, maksimalno delali par mesecev, se trudili za to, da nasmejimo Slovenijo in enostavno moram priznati, da nekako vem, da je moje delo in delo vseh smejalnih terapeutov izredno težko in kot je rekel Albert, ni res. Smeh ni zastojn. Smeha, kot vidite v tej resni družbi, je potrebno na novo učiti ljudi in to nekaj stane. Ja, vsi pravijo, da je letošnje tekmovanje še na višji ravni. Kako se zdi vam, predvsem glede tekmovalcev? Dejansko, ja, zanimivo je to, da so prisostvovali tekmovalci, ki sploh niso bili izkušeni, niso bili prisotni v vseh teh tekmovanjih ali niso niti poznali. Vidimo, od tega zmagovalca imel pri prvem smehu kar veliko težav, nazadnje je zmagal. In mislim tudi, da je nekaj paleta ljudi sodelovala, ki jim je to nekaj pomenilo, vendar bi vseeno morala omeniti, da so bili samo enega, ta mlajšega, starega 17 let, mislim, da 18 Tilna, vse ostalo bila starejša, oziroma nekako malce bolj starejša generacija. No, Tilen se je tekmoval že lani in zmerimo nekako za las ide ta zmaga. Morda verjamemo zanj v tretje? Jaz upam, da v tretje gre rado in da mu v tretje uspe, res bomo privoščila, saj je njegov smeh res nekaj posebnega, je drugačen, je nalezljiv in res zna motivirati in stimulirati publiko. No, morda je pomembno, da poleg tega tekmovanja, ki ga poudarjamo ves čas, je pravzaprav namen tema letošnjega tekmovanja še nekaj drugega, to je medgeneracijsko sodelovanje. Ja, nekako smo želeli v tem programu povezati vse generacije, zato smo povabili tudi tiste ljudi, ki nekako niso v prvem planu neke družbe, so nekje mogoče v ozadju, kot recimo eni učenci osnovne šole, pesnica, ki živijo za svoje sanje v svojem malem kraju, okolju in da smo jih uspeli na ta način predstaviti, jaz mislim, da smo naredili veliko. Isto te starejše ljudi, videli smo te tri ponosne gospode, stanovalce doma, kako so kljub temu, da niso popolno plesali, so plesali popolno, ker so upali uresničevati sanje. In tudi ta povezava hard rock, heavy metal, pyroxene in pevskega zbora, kitaristov, vidimo, da lahko zmenijo stvari v povezavi drugače in dejansko zelo, zelo spodbudno. Lahko rečemo, da so se vsaj v neki meri tudi vaše sanje nocoj uresničile. Želeli ste si prisotnost nekoga, ki je vendarle na koncu uspel priti. Ja, to so bile kar velike bitke in moram reči kar velika vera, kajti očeta teh tekmovanj v smehu se mi zdi zelo pomembno imeti tukaj v Sloveniji, ne samo zato, da je on prisoten in pomaga voditi in dela na ta način in stimulira ljudi, pravzaprav tudi zato, da ponese glas Slovenije v svet, zaradi tega, da promovira Slovenijo in vidi, na kak profesionalni način se lotevamo stvari tukaj, ker zares smo v Mednarodnem inštitutu za smeh postali profesionalci. Kolikor vas poznam, Simona, nocoj boste morda spali ali tudi nekoliko manj, vendar vaši načrti že segajo v prihodnje leto, ko lahko pričakujemo kongres. Ja, naslednje leto seveda je zastavljen drugi oziroma tretji mednarodni kongres smeha, kako ga bomo poimenovali, še naj ostane skrivnost, a vendarle v vsakem trenutku mi takšni dogodki, kot je danes, dajo dodatno energijo in nekako vizijo in smisel, da je pomembno vztrajati in držati to iskrico smeha, ne samo za Slovenijo, celo za celotni svet. Hvala. Hvala lepa. Vidite, prosim,